sin kababayan na to. Deng ha mga sifat, sin babae, haagama Islam, sifat, amin biyabantug sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ha kababayan sin kita niyo, inaun kasipug niya. Kita ba ka? Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tungkahul aymu hatta tusta'mar, walal bikru hatta tusta'dhan. Wa idnuha, laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, suku awa sukutuha idnuha. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam di laung niya, maka jari asawahun tahanahana in babae baka silabay paghula bang siyari maasubo sarta mamisara di atau huu. Iban di maka jari tahanahana asawahun dagtuun deng halauman sin maasin babayin babata bata bujang bang siyari maasubo. In bujang karya sali deng ha adat sin babae di tahanahana magtilahak sin suara niya. Biya sin nagkukug kuyag huon ukin mabaya na. La. Karya sali sin babay nagdakasipug kaluman. Laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam karya salin babayan di imian huon atawari. In babay ini budjang. Sa laung sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sukutuha idnuha. In duhong niya di na magkahinyol iban sin uyom niya uyom lapat tahuban. In yadto amunin bayak niya. At ini amunin idin niya. Bang mo kita in babae na to karya sa Islam. Nagdara siya sin kaluman iban sin kasipug. Bang habukun da kapatut sin Islam subay niya sa sambungan. Hamag-hamatungan iban sin tao. Subay rain kababae na to bukun da mataud. Ini pag ini huwa suara kabtangan habukun de sab kapatut iban mapatut. Biad diin na. In kabataan na tuhabihaun magpakayan kau. Awayron na ini maas ni manglangi. Awayron na ini tayo manghud niya mamagangi. Raman bang mo kitaon di magkatapuat. Inyan halom sin cellphone yan kataan. Daing naman ha computer pa laptop pa cellphone pa gadgets uno-uno na. Kakitaan mo in yati mga bihan, yati mga bihan. Allahu alam bisab ano pinistal katan. Kakitaan mo isab na isa barakala nagsasayaw-sayaw. Sayaw simbiadi mo isab kayatan bang aun kasaon ang tawa ko. Ubo siya to magkalang sinkalangan bukon biya mga mapato. Mga palanggon hakam Islam, haunin dignity sin babae muslimah hasaman na to. Uno ini makaiyan kita ni iba ng babae ngayon. Di na tulad nung unang panahon, di na tulad nung panahon ng hapon, longsing kalangan, la. Di mapinden Islam, iban sin pangaddatan, amuin upihan suntuan sin kita ni ring hazaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil pahuling zaman, di mapinda. Biya sin aqidah ri siya mapinda. In aqidah hazaman sin Nabi sallallahu alaihi wasallam sambil paadloy ni bang kumiyama kada aqidah sin salafus salih. Salap din in pagtawag. Malengkan labi na hangibu tahun. Pangaddatan damik yan naupisin kita ni Rengha Rasul sallallahu alaihi wasallam iwan sin mga kasahabatan in patut suway na to aplayun. Misanda na pindanin dunya iwan sin kahalan. Ay mo yan, di na masibo in pangaddatan bin iwan sin nakauna. In nakauna wayrong gadget, in nakauna wayrong TV, in nakauna sibo da dunya. Sabukon saukat ang gadget sigwa na in higwa na sin kita ni tiap-tiap puning kaaiban niya, iban sin pagkahin niya. Hada haram. Inya turi makajer. Mapalanggun haga masin Allah subhanahu wa ta'ala. In siyabut tarendi in mahalga indignity sin babae muslimah. Ando mga palanggun haga ma Islam. In parakala nagjato society sin kita ni bihaon, iban sin uno-uno na nagjato, iban sin susungon pa magjato, in maba ako ibis sara mula-mula way ako nagpinpoint isyo tao. In maba kibishir andu ya nisa'al muslimin. Ya kamu mga kababaihan sin Islam, iban sin muslimin. Andu bukon kami nagpatumtum saukat nagsabot sin hadith lang mo biya isab siya ni siray malis sin na dunya ni siray tao sulga bukon. Sibo-sibo kita niyo manusia.
Magkamali in kami man sin kam. Sa in pagyanong ko, ando hibutang natubain pangadatan sin Islam, iban sin magsipat ba kita no sin sipat Muslim pa Allah subhanahu wa ta'ala. Magsipat ba kita sin sipat Muslim pa Allah ta'ala. Pangadatan marayaw, kabtangan marayaw, hasupaya dumayaw in society. Iban dumayaw in pamilya sin kita niyo, marayaw raman sa sabutan pupudyan sin manusia. Ang pabangyan nagkangiin babae na to, sambil san pakurustian iban sin Yahudi iban sin pagans. Imian long ni bang babae ra sin Muslim. Oh. Angkan sembunal ni mapalang guna kami Islam. Amo yung pangadatan isab sin tausug sin kita niyo. Madto ko pa mga ansipak hula, ansipak kauman sin Philippines madto pa Manila. Bang masabot tausug besin nagpakatunlas yun. Mabuga. May ta grabe yan sila nga sila ruweng lang yung kuan ba ini? Day para, biya isab kita mga kasi namin sakit atay. May ta isab ka mga buka, biya na magpanuun kita tao. Biya dagbus, nagkangi in Islam, diha tribesin kita. Ang paindakan sinagam Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala imyan. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabail lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, o kamu mga manusia, bunal-bunal tulang niya, pepanjari takamu, pepanjari namu kamu, min dhakarin wa untha. Dahil habang sa usog, iban sin bangsa, babae. At niya, Adam sin Hawa. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'araf. Ang panamu kamu hinang nation, hula-hula, hati ni naglalayo, sabsin timod ni manusia, iban sin mga tribes by tribes. Hasupaya kamu mag-ingati, sining kamuan in panagnaan niya rengkan Adam, iubos Adam gimo in Hawa, ubos ha Adam yung sin Hawa gimo mga manusia, karya sa linyo ring ha Allah subhanahu wa ta'ala. Long sin Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indallahi atqakum. Bunal-bunal tudlong niya, in pinaka, amuin inimulya daing kanyo, pa Allah subhanahu wa ta'ala, in hisyura. In hisyura, in nagmabuka pa Allah subhanahu wa ta'ala.